Sanong tetuong madati dinsanan takapakati lombus kanau misisa takapod iswang sambayang. Kinaringan asundo iswang kerjaan sorga kung sikaw da tatong babayno tu nakanu kaguya haidat kapag yampay may kaisisan dat sumbayang tatong babayno. Kung sikaw naging mantad sa kadungnu sa dinaro dat tindalangan ko pasiyan ang buru-buru dahay di tadaw di bayno. Bisang batatuang diti nga kapag isisa kaguya hay miman ni hay dat itinapakay sisani ti nga amu orubat orikoti tamudan karait ditit panambarasan dat atong bayno. Kung sikaw nagi dat panghakan dat rusad da olidang gisabot kanu ako mangigit iti panambarasan miyampay kasiribawon na ginawa. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan pod mo sa kod asanong sa dopon o sanong tatuong kumadati din sanan. Aya, mi putut-putut Hapon nakalaso tinggin nila oy. Ko perlu ta kakatu dat manimban dat lain. Nga lain dijik kadagyan dendo. Ay soot lotirik kahitid kinana niti gisaw di pukul 5 di tadaw dabay no. Tumbayan ako dat araw nagi kadawhot. Ay kinantakan ni gisombo ilan pa di piramutan nga aalumis kapiyo. Nga milah kau nagid sumuang da YouTube. Sanang ila YouTube bilad to amo magunad apps. Munta ka kapailan, tadaw suwab nga miagalit aiso, ila tirik kahitid da nga daw. Ilo no ngay at momonsaid ay haron dohot kabaling kahakan nila lain na sorong ko. Okay. Halip yati di nga ikalansanan dat kalasu-lasu pada tinggin nilom. Sumanang sanangin dat teno. Okay, bahay na po hom. Dua na ho padam turu. Tadaw. Tulan ko siyam. Kamayan na pa nga. Talo pa tadaw. Karikat takod. Bulan 10. Ay. Aruhay. Tipo mati pamagunan na tumali boy. Bulan 10 na di. Okay. Jadi tulo na po panambarasan dati bay na nga pikaruhangan om tinaruh. Pengkurah taygahat. Pangija ilat tinaruh ilat dapat ka piya harohot. Harohej ko aiso. Tinaruh ko tinaruh. Miagalan di tantalu bo. Pengkurang pangija dat tantalu. TONTOLU ko TONTOLU hedge. Hingga kontok. Haro hedge ko aiso hedge. Pengkaan gilat tinaruh nga. Haro hedge ko aiso hedge nga. Aratian na bandala tinaruh hila mo Jadi tinaruh kanu pod iko basanan to ko nga budaya. Teko suku kaum kanto. Tinaruh dusun. O aiso. Haro mati pisuayan di tantalu haro ejom haro aiso hedge. Doho no pod korotian di talur ayam nga TONTOLU. Irin pa nga talur ayam. Nga sakiran pa haro hedge nga itantalu tang akusay talur lalaki. Komanda ko tantalaw iri tantalu hindi. Hari ga mamaray tantalu. Hari mamaray tantalaw kulang hingat atapat hindi. Nga
Ini pisuayan no padi nga harohej om aiso. Tantaro. Nuni. Tantarau. Suaya ganda tantarau. Oke. Jadi ila nula salingan lo. Oke. Tinaruh. Tumbaya ano ko dot hali pia dot dusun tokoti. Isuanggot kaisisan dati dusun nga gumui megal ko itipia dusun haray dusun kudi kayo dusun nunuh ako yung hati dusun pate kiulu ko dusun nunuh iti boros ko tete dusun kaningaw ka nga ulong pa yung kura ko dusun sampuran nakanta ti hay suway pon dad it dusun liwan kan po nga ay lan na dati panangit tambunan panangiranaw dusun liwan kongoy no hiti nga suway no dusun nga ibo okay? Ruhok ta ko na mitang paruli suway na dusun kongoy kabulod suway utamarudu suway nga ina pa'y kamayan dat tinaro hidim dusun no bo okay? Tinaro dusun mentok na pod ay iati nga sayra no paminagihumbatan taktinan kaubasan ta kay bagyan it isisa o tinaro sa pidusun nga isuanggot kinayanon to ko o gumu galat tinaro da suway amu nagi otangkia dan dat inapay pikaruhangan nga kopiyong ay timisusuaya tinaro haray sa pidusun dusun tindal sa pidusun tindal harohit dusun kaya dusun kimaragangi karuhangno dusun kaya rungus teko momoguni sawanu isawanu dusun ranau iya dusun kutabulud pingkurod idi oke ka tedi tumbayan akon ipagilitan pa dati tim ogu muit okon ko isi sa tinaro komon po nga dusun kiulu na hisawo dusun kutamarudu ni sawo na kutamarudu pigang ogu magiya dusun magisusuayo boros jadi ogu mu dilat na kopiyongoy na kopisawo demi susuayat boros miagal pada di karuhang murungus guys yo sayra nando modop nga hiri nandad miwatu yan dad dusun lah no kanda do kayo osanong kaswabon kam osanong sasarap ka ay dusun no pa diti suway komon do mansarap mansarap kano pa dati nga it rumasam nga kumaraja ki komon to mansarap osanong kaswabon kadati yaw no pangair di it kanapot ko bosan takom asadap teko opotoh kawokon asih kawokon nga ino pa inilan ko dumomagun boros nga angod ka nga harohit amu kuno nak angaman di siyo tawadak kasim doho no pod
koilanda tawadak kadati nga it labu kuning okay? Nga diolok na po tawadak nga it ko garok iri garok mo iri tawadak garok iri mga pigagalan ni sumuano agumo no ba sera no pod itipia misway tinaro nga man no dati intangad iralandot kosanongon nga agumuit korohian toko agumuy kairakirakan imilom popogirot pakagudit pikaruhangan handia agumu ko bari bangon na sukayo kopyo ko ngaya ko na panangid intilibon nam hari kan tepiagalan lah hitid panangid hitid tuhaw kangko nga okon ko tuhawilo ka ay tuhawilo it onsod ko wong king okon ko tuhaw tariwad ka tariwad itampu kadati it bunga kantan iribo-ribo nga tuhaw kadelo suay pandahit miagal ko iborasat murut tinaro dat murut isay da ko hitid mo kikinangon nakasawa murut nga ang gumuit murut tagol nuno pa kayri baukan murut tenom nando olihwanit ay pagulo abar-abar matang kadihilad siaran da murut at kasalimbahan na boras dilo nga antakan na po dim tingkatan 3 ako moy ako nanda tano didit kombalutan na murut na moy pila sitik kokitoh mo tidit tulok ko bakas nga basing ka basing kadelo nga mintong ko ihod isawat hing bosing kagaya dati dit itupay tupay bosing kadati basing kadelo mintong minggo dihat bosing tidit komon po dilo basing nga ibakas basing irinahit tupay kan kaitan handia kaitan nunudi kaitan kanu nga nunudi tupay kadelo ya kaitan ko dilo nga tupay nanda tumalibit iborosot kopi angaramay lah megal ko karaito mulaw kadati nga hari mamaraita anggason nam kadil anggason guat kan yung tiganda did magi yung tatari kopi jadi ilo na pot piswayan da tinaro hilo nga intanto ko na pot iralan da ikosanongon nga gumuit mila dati or manwan sayod isa ipapagirot papainsamok pakagudit pikaruhangan harahi karay taturak tu yelo di nga magisusuay gyahot ay ilo nga agumuit miagalo dati bo yung dusun nga agumuit no katakolot bansa ilo dusun agumuit miagalo manuk harit ayam Texas nugetang nga po ready ayam sarama nga manuk yung mga ikareton ako kuri komondat piak dondom kawakot piak dondom ayam taruki jadi iri lang iri bo yelo kadaw nga jadi jadi
O kita datid iti no pakamoyan dat pikaruhangan nga iso ot awayaan dati dit agayo hot talibambanan dati agayo cabaran saira dat sumuang toko kopio sakira napod isorohon no poto modem ay mo ti nga saira dat kosuang kopio sumuang kopio ko di kamon no pikaruhangan hiri no motid kana potulunom hiri nad ay lanud songkuro kinawasom songkuro kakawasan nila tawan ka songkuro kawasan dat tawan na umiitit pemagunan da ulokon dati ka otapat ti mo tigyamo inapohit miagal ko kito to kono po di tanganak itanganak tongkoro po nga 2 taon 3 taon nga asanangan ni ginaw datid manimbongol ko yadit mamagompi ko nga sayra matid iati ko piha kawaya ato koy kon ni mati ko iya di asaraw o kanika iya di handaman dati ot kapurimanan nganiha akan di songkonihab ino pa hiri sampapingget akan nanda hadi nga magi anak-anak na magi anak-anak nga ibagi abo nga iyolo no po nga ang koro po itanganak kita kuno pom harni kanta turu taun 6 taon taluh tanak 2 kusay isa tando lanto ko na ti tanganak purokis pamamanaw nga mampaw-lampaw madu-sadu mangkus-tangkus karikat iti tisod kinigit tot cupcake katahu nuridi it tahuban di tanak sendiri igakod daw tiso wah nakapitahu bugakod to kom kurubut mo tisyo kurubut mo tisyo nga maha tu ay na tak na nakatami cupcake ngano kan di boliaw no kita nah itulah nah itulah kasi ay iri kau no gya ikomon ku sagangon bo harohi kui ko nunuhi rusang piring ini mantad ko kinoguraw idi tanak nga katatak kaguhi kui nga agi gina pangunguro dusit tina daw kadaw mintang kita nakom hingga po di itanak nga arat tadi nu ngaran di siyo nga makan kasari lah kang kundi karuhang kum aya iya iya lo no po kanak ko tanakom apa tu teman katagaday miagal no po dinawayaan di tanakom ay siya apa tu to katagadan ay apa tu teman pakita na ilaturo sa tiyalo nga magsusuhay mga kapurimanan di bangi sekira na po iyo nagidlat kolohingon nila tanak haro na po awayaan di siyad megal ko kasadu tay ko kalapos katamin di tanganak nga katami takanon daw aratoy takanon ay si komo yun di man katagaday itu iri ni kaboboyohan di siyad tanganak yagi sonong nagirid kasadu hisiyam tungagan nuhom mungkin daw gapuson no puay-puyan at inggo tarwol barasan nagyan mintang-intang maggiya ka tu iri nagi kaboboyo iri na hit nawayaan di bo nga iri ni kamon kud osonong takay mo mintang idi nga suway mo tirid iati kapya kawaya jadi megal pa di mikarohang ditino nga iya dihitanganak diolo atumbayan ako antakan na di paimbilang pailom ay mayaan nilo ko kita di tanak nga haron lagi di kapya disyo haron lagi di kapya dawhom umangan lagi umangan iboros no nga monginsok jadi isang imbilang iya di materi okon no boros sa hitid
Sayra na pagkasuang ta ketika mo da pikaruhangan nga iso itaguangon det agayo. Takadon dati. Nam takadon nga susah, rumuhok nga susah ibo. Tumakan nga mong karataid. Rumuhok nga mingkoro pisal. Ilo nala kamonda pikaruhangan. Ay ikaguhit kaboling kahangan da awayaan nga haro nagiit milod papiahagahagon, papigogoyoon. Ipagilitan pa tadi magyang pinay to ko, tay ko ogu mo kantakan. Painsuang nando nga iti kamoyandat pisuayan da pemuhsarahan karay tepi karuhangan om nagi tinaru. Oke. Jadi miagali na boros ko ditino, tumbayan ako dihiti na po makikinangot tihom. Harohi do kayo hidusun nga saunun no po nga akon ko dusun. Okay? Sina potay karuhang no mungkin dat harohi it paki so sawo haro nagi it no pangay itu rang putih fotoy ko nunu. Jadi iri nanda ngay it kain talangan lumasa alada sumono. Ako na po kayo mikaruhang nga haro nagi at kabaling kahangan mungkin dat ipilitan miyampay dit magyang pinay ko tay ko imolohing. Mantad ko pisuayan da tinaro bangsa tay ko budaya. Ino pohit akito dati nga tay ko ino pohit tamodon kapi paintapot sayra no pod ogumu ot kapiagalan iti mikaruhang nga ino ponday kay sisa ni di nga ogirot. Iri na po nga ikamundat kenyataan ka. Ikatapatan. Nakuro. Tu kapirati nagyamantad. Ay so no manu uwansayo. Ay so no manu pudolio nunagid ay mangimbulay. Tu nakapilo namantad. Paingkure nakapia nga isisa a kampong. Akontay ka nailan, nunay karuhang no. Atutunan wisyo. Iyo kayo nga it sama-sama iyo kayo nga sinumukod, sinumuni, ginumayo. Atutunan wisyo, atutunan itang pinay daw, itaput-tapusod daw, ay lano isay molahing daw, kaluarga disyo. Nah, kaman na po nga, mantad ko, agumo na inapilan, mantad do kayo, kaman na po, akuri ni kaboling kahangan, asanang madad, papagirot ti pikaruhangan. Aratan ko na siya di tanak ko, sayrad nakasumanak tanak wago, iya kayo, hindi nakapiyang maigi. Inga ka di tanganganak pa tumiyangar. Mo gitu tumbok mga iri no hit kanang-kanangan dit itanganganak parito di mo. Nga hali piad ino po hit ay agampot datid isuang nga pikaruhangan imisuaya tinaru amu haro kamoyan dat ay mustahil. Miloh takoy dat momosed inapay pikaruhangan idi nga kanu dat ay kaisisan boros om tamodon. Nga ay lan na datid
agumu nabagiahi kamoyan kaboling kahangan. Isuanget agumu kaboling kahangan idi agumu nagi pasangan det ina pay pikaruhangan dilo nga asilih det kakitoh toko nga tayaan toko. Otood tamo di pikaruhangan dilo. Miagali aulud. Aulud dilo ina pahit pikaruhangan nga yadit nonsoy na tamod. Nonsoy kapisudong tamod. Nga tumbayaan tokod agumu nagi kadaw hi pikaruhangan det mantad kami suaya tinaru. Payala nakanuh det manalibamban di kaboling kahangan det awayaan. Atumbayaan to kono gi daman tadi dit kegagalan dati det manalibamban dit nununa pohi kantob isuang pikaruhangan misuaya tinaruh bangsa budaya hirin nagi harahot ay sumbangan montok ko ina pay pikaruhangan nga opupusan maya da pitong kiadan nagi ampakan ni pikaruhangan. Jadi halik pi ada misuayat tinaruh toko misuay kaubasanan nga kada nadadati may pologoso dat ina pohi pisuayan idi nga momonsed ina pay pikaruhangan nga ay sa kauludan ay sa kataadan bahkan dat mungkin dat sunsudan na po nga pitong kiadan. Irih na dahi man toko waya ay mandati talibambanay. Diatasi kadi da malayo. Okay. Okay. Jadi mentok na po dati imi karuhang nga mantad kapisuayan di bansa budaya tinaru miagali dit ay apangkal ko piyo dat magindalan tu ko ngailoh ta kagya boros sa malayo mi boboros nga malayo tu mo boros ka na padusun kumadi karuhang nusina aja siya karati mo boros na isiyad boros sa sina kumadiya nga miagal po di memporok komonondig kanu kaguya. Jadi iati na po dit iti mi karuhang nga milah takoy malayo kita mi boboros lah ka. Nga sayra na po ay karahit tidit lobi pati molohing. Miagal na po dahom molohing nga ay mi lano malayo. Milohing nga harit sarah kuri-kuri lah. Jadi ina po dihit ikaruhang agadi kay ladusun. Adi kay ladusun man no po daw momogun bo kako nga momogun nga asuhatano. Asuhatano. Tokom paingkukuran di mi boboras si tina ko miangis-angis so adi milad mi boboras miangis-angis mo boros ka malayo nga kay lo malayo it tina ko milay kanten dari nga min sarong putul mo boras si tina ko nga kay lo malayo borasan dusun nga karati ikaruhang bobos kapiangis-angis miangis-angis so padi boras so padi nga it ngingis sadi jadi hilo nalot ay kaboling kahangan no kay talang nga asanong parito kapiangis ako kuran nandad ina pahit kanta kanidi nga pitagadan opor luman salah sayod mi boros ko ay atumbayaan dat iso no pa kadawhi momonsay iti no patanganak dati nga arago boros nga iti pisuayan dat tinaru dusun kaya nga muruti sawano jadi paingkukurang ka din mo boros
nunudi boros sa gunoon no. Nga harohit narangaw ko dat iti napatangan akom ay say kamo yan dat bingung yan iti boros dati nga mo boros ka na po man napod iso na boros dusun ka na po dusun ka mo boros si tanak jadi isawa no murut tayo siya mo boros si tanak jadi mo boros sa pay tanak dia dusun ni siya mo boros ni tanak ki karuhang no nga murut ti siya kada pero lo to mano na dusun na sumano mano na murut mano malayo mano nong giris no kanda ditanak mo lang kiboros dia sikijap malayo sikijap nong giris sikijap dusun sikijap murut orolotin di boros ki nga iya dihit iya din orang-orang lah nga kagaya na po na kailan na papisuay mo tapot kapiyo. Okay. Jadi mantad ke ilo pisuayan ilo nga milo nagi momosed ino pa pikaruhangan nga haro piyoduhan. Haro ako pingaman. Ako piyontok. Iho nga kapurimano ko ibo. Nagiit ngaran-ngaran nagilat iti dia iti nuno. Nagi ngaran-ngaran nga miyagali lumaso-laso no ginawad. Posan sa ganun ay iti kangam iti kanunga ay amo iti kangam kadit karuhang. Miyagalo ditadak bo. Ay gorow kilo. Gorow kanunga tabadak kasya kan tumogod kano dagi. Ay. Ilo nalat pisuayan momosed ino pay pikaruhangan nga kawaya iti kaboling kahangan da sumono. Jadi montaki mumbalong-bahal lagid magigihom manguntik-nguntik ino pay naraytan da hiti nga may napod akuri ako boling kahanganom mahigad di kapirati dusun no kapiyo iya di wadadiri mo nga Korean pandad akan ka duduh kan dadaw na juduh kakan irin na patandasan irin na patumpalihan irin na pasalawon dati ino pa hikaboling kahangan hindi nga iri kamuyan ko ditinod mungkin da ihati na pamikaruhang ikusay itandu akuri kaboling kahangan dati nga sayra na punda sumuang gahirid iya kayo magyang pinay nagi-imo lahing no itina no itapa no hirinad hara kaboling kahangan takuri iri panangid dati kosuang nad ihirit tanganak nunudi boros sa gunoon no manu dusun ikaruhang no nga manu isad iboros daw paboroson manu pakatuga duo ka nga ay paingkurah biya nga okoni ko iso at pangan tabiti pikaruhangan dat kanu kauludan nagi otoronong iti pikaruhangan dat ay misusuay pa tinaro mantado dati rin tapot kapiyo bo kada dati borosan dadaw na misuay bansa bo ka mantadi dati iri mantadi dati mulud to ko kaamo sumonong ko kaamo mantad dati kada dati may pasalaw ila tinaro to mila to kana pamumbangan suway pondad ino pohit kantakan hindi nga nda patut lah nga dada mo to paintunod pakasari ina pay pisuayan hindi nga mila to kay man pambangan iswang dat
pikaruhangan. Oke. Iso na pakaguhi kaboling kahangan da tagayod iswangget misuai tinaruhi tinga ikatumbayaan. Iti hugama agama. Dusun kaya ino pa ikatumbayaan no ngasuay no. Tu iri ni kaubasanan hirid kinenen do kayo. Ikaruhang no suay no katumbayaan di siyo. Kapiruba toko. Misuay di katumbayaan. Hiri nga kaboling kahangan indo dati. Jadi sera no pundod misuay katumbayaan nga hiri nandod anaro podi kaagoy sarita nunudi tanudon tatid iti doho katumbayaan ko ino dia nga tatap nod monikid do patulun nga papagira tam papatapot ti daw katumbayaan hali piad apay tepot. Ay iti no mo ti doho apay tepot ka itambalot no nga ay iti no doho ka. Halip ya may galidi nga mantad ko pinirubaan gisom buat ya ko no pangan nakapikaruhang ino padihi tamoden do kayo tamoden dati kumakinorohingan nga moedad haro kay sisan oritan no pula kay sisanom ogumo pakit pengkuro isiso ko sa pisiso kasari ko hupan ikahaharan hiriwalay yoho minamulit ti diyam doho no matiti kanu di dia binaliin no dia aiso no di di yo kayo nagyagadwa sangan mo ikareta paimbilang ko po dia kasawo mamarait ko po dia dahay kanu gidati ka paingkan ka daw iswang do katumbayaan iman nga harodahot pisisan mantad ko miniongay ko mikaruhang okon ko isiso katumbayaan sayra nakapikaruhang o sanong no dat harho pisisan ka daw iswang dat katumbayaan. Nakuro tatap no osonong no hit haro piagalan mogia agal osonong no bo kay miagal iti panas sa telepon iti mantad ko magisusuay pe handphone to ko nga iti napapanas daw nga isiso mogiagal wah ngani edi gabu songko duod hilad di tiumin lajimun aya hopod podim talu piatu sobotirit ti handphone ko hara dia panas kan haro polos ako may no pasuko nga mingam no po no susah jadi iswang pikaruhangan nga iya din ngi kadaw mimpairit to ko tamparuli kiulu kopon sutay tayarit karita no ngoyo duntu nga isupiar nga napansut talib ni tambalut sa pibasi ka daw olasok pati daw supiar lah kasyo tu 5 lubang kapingam 5 lubang selesai masalah jadi iswang pikaruhangan nga iyo di nagida ka daw mantad ko gumu ila ko piagalan irinay mo monset ina pikaruhangan nga asanang takong mangulod kada po paboras pasal hugama
nagi kaubasanan dati nga tok agayo nuhot ay tomodon agayo no komoyon dat iswang pikaruhangan. Iya obingodop oruhay kodop ikaruhang no miliid-liid bahir tadapon kodop no gi hirih po nga kita na dati ay susah no mo orahian kaya mangkanda bosaw sasamuan ni karuhang no 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 kandi di Elda Willis di gulo minakan ibu ibu geti di tilo buat asu tasadapan ibu saud itu di tilo buat asu kana pa obas nga nasa samuan Bisaya daw ko makan lagi doon do. Ngamantad ke iya di gaduahi karahen mangkat ay say masalah. Jadi hali piad harhot pisuayan dat tinaruh lobi pendod isuanggot ikayanan dati titu ogumu iti bansa ngai nga sayra da ko piongoy moed osanonggot ay ori ko ti piuludan ino pa'y pagangatan iti panambarasan dati nga nunuh na pada nga hara dati pisisan dati. Ino po hit noritandat agayo kopyo diti nga karay titit katumbayaan. Iman dati. Ugama kabanda di posandatan kopyo gi. Anuon na dati keputusan dat hingga human toko tanudo. Nga secara pribadi miampai do kasiribuan do ginawo miampai nagi dat keyakinan katumbayaan iman iho na po kangat ako nun sumuang tanati katumbayaan ko tu gisa mo po dendam itini kita kud monopot magayay kayay monotos detumanud ilot panambarasan te kaboras-boras isuang na kitab. Kahangko na po lah. Kano po katumbayaan nam kano balajar kagi ya. Ya. Balajar tenda dia katumbayaan hinggay kita dat ay irine paintapot ikausui miampay dat aga na ginawam irina tanudan. Kano po. Mengirot isay no po hit mandati pilio dat manansawo nga umbalan na dam magihum do hinggo hit koyonon do milom momonsed ina pa'y pikaruhangan edi nga kanuh dat kogiratan. Mintong-intong toko ilaan na dati dat hara na pohit kantakan dat susudan dati awayan dati isuang da pikaruhangan. Isay na koylod ino pohi kantakan edi nga rumikot mantadit keluarga nu iya ko magyam pinay imo lahing nu rumikot kan teman tadahiri inagi ikaw basanan di tulun-tulun dahirid kampung nu kinayanan nu nga pomonsay takanoh dat ay tomodon dat itino po nga pagihumantad ralandat sumuliwan mantad iti kabalingkahangan isuang pikaruhangan. Umay na dati siliho kinarahingan dit ponokoy git dati isuang dat magindalan monoguang di pisuayan idi dadamot tat umbalan toko pupumbangan. Iso no po kadawhot ay kantakan di asanong sayrad oray tanto kotit pisuayan da tinaru nga mumbal nundod mintalang iti kamoyan dot mosolon. Hari iti mosolon.
Itom pinay nu mosolon di karuhang nu. Iya mosolon ka dit tom pinay di karuhang nu. Kadaw. Ina pinoritan dahiti isuang bilangan hopodom duo sebagai ayat ponompon datitit pengalimpu positif panambarasan na bayno. Isuang bilangan hopodom duo ayat kaiso om duo. Miriam om nagi Harun monomboros di Musa karait tomyam padit tanduk dokus inong isyo onwo tu imusah napa minagano sangulo na tanduk daman tadakus. Kano po diolo? Topotin ang kudidat imusa nakatudihot perikatan da kinarahingan dat boros. O koninangku ko ipagilitan dati kinupay kinarahingan nga manomboros. Nah, tapoti mo tilo gi. Ihati pia bod itidon do kada borosad misway tinaro. Sampi dusun to pia nga mogi sol to koy tayaan penting kurgarete di. Aratan ni bogi. Aratan na sumonu iti piat isi saot sapi dusun dawlo nagidid iya dusun isiyo sina. Dadaw na sina boh kando. Intay po gilo. Malas po gilo katurunan di lolo ka. Jadi kada borosad imisway tinaro ihati pia sapi dusun nga ay say bida boh. Dawlo nagindad it misway pakago. Gisambot Miriam no po kano po siyo mano po di poinggoyo ilo nga nakasawo hisyon okon ko bansa dati iati bagiati nga milohid pawayaan na kinarahingan dat boros bo okon kay siyo na tu nakasawot tulun da suway ka. Isuang keluarga haray mo ti iya di sumuh no bi. Haran dah kabaling kahangan nga ino pahit boroson di tampinay ti kamulahing nunga nuno. Ino nagyadiad mini kagyapanan sawo hilet tulun usay ko tandut bansat tiolo ka. Tok irino mo tingay at kabaling kahangan ni didiri nga man no pahit niba serat oritan na isuang gaboros sa kinarahingan ay lan dati dat nunuh na patinaro right katulon ay sanan na po nga ay tulon da kinarahingan hiti ta kanogya pamagunan ni tid iyot hiti ta kano pamagunan dat karay titit ay piswayan da tinaro hiti ta kano sabah dat karay titit piswayan da tinaro ay iyolo bansa iti pingka isuang nga pa kinarahingan ay say piswayan dati hingga patay dusun kaya murut rungus ko nunu iso to kay miagal na dit ay kain ko katan dati itagwangan na kinarahingan hinsom kaya amo hinsom alundus ka amo haro ko kadudukan no haro ko yung kakoton no di pamagunan akawa sa pangkat ko si riba molohin ka omulok magiagal to kono pod ipagintangan na kinarahingan imata no pa kinarahingan no magiagal to ko jadi iti tinaro nga iya dini kadaw bo mantad ka susuayat bansa no di keluarga kapuriman ko didat iti dit okoro
iti apa ditikusan na yo pos ki koro ay si piswayan hindi kada ta kana pomonsed ralan dit katangkid de boro sa kinarahingan med iya na po nga otorimo kadan isuang nga keluarga di sakira na pod okwat mo ginumit magyang pinay keluar it karuhang no moy ka na pod otorimo kad isuang keluarga akon ko mo nakinom akon ko mo'y pa nakisiyop o gumu pa'y ralan na bila dati won sa indat iyati na po nga otorimo to kad isuang na keluarga Kamsarahan na datin isuang nga keluarga tagayo itaguangan na kinarahingan isuang nga katumayaan iso to kay isiso to kay jadi kada nadadati may turianay let miyagali Miriam Maharun do ino pohit kay kokotan natin sebagai pananu da kinarahingan nga magyagal to kono po nabagyahi boros tinaru piswayan natin di nga ay mantadi piswayan idim ikalansanandat man ta kanagidad magisusuay ta kopyati nga itinadahi gunoon natin okon nagid osanong olumis dah pagindalanan natin isuang dat kayong kokoton na palayanan kumakinarahingan na otapati mo ti miagalit osaro ko pa dit i musim caroling mo caroling jadi mo ito kanon na caroling dusun borosan na dusun toko nga harit ipagilitan pa dati nga tulun da Pilipino Palipin korikot toko dihirid kawalayan na Palipin nga isay pasurungan isiya tu tulun diolo ka korikot tahiri nga mo boros gesya boros siya nga tokom osanong pagyan ay suminding iti adit mitilambus sa pod yung dilaid na nakapiyang balot iyati ka daw nga yadihi korikot tihiri walay dusun nga osanong tatuong tok sanong tatuong kadit orikatan puji Tuhan tu ino pa ipiswayan hindi nga kada dati siliho iso it karaton imil na dati anuan na mamaratu nga anuan tokod iso ako sanongon lobi pandad iswanggat kaindalanan na palayanan kumakinarahingan ay ang pukul 10 naman ti ay alaid naman ko di bay no Oke, jadi anaruh pada dilitong Pinay nga manta ko papahiti ada tatuang ubay no ikalansanan dat suab nga yedit milo paman ponorwa ila panambarasan nati karaitin lat pikaruhangan daw milo no pombalan nilo nga naratian dati dat iti na papiswayan umbalan na dati magihumit titik-titik momosed ina pa pikaruhangan nga kanu da piuludan kada do ko hiyon no magihum wasala sira da miswaya tinaro jadi pahitian ta kanati panambarasan dat tong bay no kung sikaw da pinakinanghan dati kanaw misis at takad iswang samayang kinarahingan isong kerja sorga kung sikaw datatuang iti kano pakagihan na kalimpupusi ti panambarasan hingga do magangat ang mga hakdahay mangunsub dahay dat lobi kagirot lobi dan aulud iswang do pikaruhangan kada pologosod ina pa piswayan dat kaubasanan tinaru nga mangimbayat dahay momonset ti pikaruhangan dat ababak ay sa kataadan suway ko harap ya piswayan nga ogirat kasari hara kasari kay sisan isuang dat pananudan ang kagiratan kumadya sumambayang ko monta ko insanan mikaruhang makikinangot ti may dat hara kasari it pilisihan diolo nagi it
pikaruhangan delo nga ogirat kasari. Tatong ubay no, isuanggat rehat dahay, tamangan wehay, bisa mo suwab, kano he papendalan dat tugas-tugas dahay mientok nakorohyan no, mientok nagid kalidasan dat tinanam kagarasan. Ampun natin sana do sa dahay Tuhan, porikatan dahay ti isuang ngaran Tuhan Yesus. Amin. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati, o sanong gumodop, sanong-sanong ang nakot nipih na tutong bay, no? Nga ato ko pa kapagyurias, insan po dot, mga sikaw ako, montakit, kaumbalutan dot, ay orahyan, numinan hakot sa kadung, montakit di kapamansayan dot, tay kapangundaran di tiyanan na sumambayang do hiti. Pati lambusan to na po, kadi katua kalas. Tu agumo po kaparluan dat ay muntakit kapamansayanom ay kapanahansan di sambayangan dat hitikinan iti. Bah, hinako po, papiruba to kakagod. Tatuang kaswap.